Mnogima je čokolada neizostavna i neodoljiva poslastica koju rado gotovo svakodnevno konzumiraju. Statistika pokazuje da stanovnik naše zemlje pojede prosječno između 1 do 2 kg čokolade godišnje, što je znatno manje nego recimo stanovnik Švicarske, koji za isti period pojede 10,5 kg čokolade. A čokolada da bi postala poslastica trebalo je proći mnogo vijekova. U doba starih civilizacija, kakve su Maje i Asteci, čokolada je bila mnogo cijenjena i služila je kao sredstvo plaćanja. Ali tada čokolada je bila samo obično zrno kakaa. Iz Srednje Amerike kakao u Europu prenijet na španski dvor u 15. vijeku Kristofer Kolumbo. Sjeme kakaa koje je donio nije bilo nikome interesantno. Nešto kasnije Hernan Cortez na svom osvajanju Južne Amerike probao je ksokolat, kakao toplu tekućinu iz zlatnog pehara koju mu je ponudio astečki vladar Montezuma. Historijski put čokolade predstavljen je u Muzeju čokolade u Zagrebu. Čokolada je slastica u kojoj tako lako uživamo, ali ona je puno više od nekakvog običnog slatkog sneka i mi smo evo posvetili muzej upravo radi toga što želimo da ljudi više razmišljaju o tome što konzumiraju, pa tako i o čokolade. Kad se uđe u muzej dobije se jedna ovakva ulaznica koja se sastoji od 9 različitih vrsta čokolade, jer kako govorimo o povijesti i kako se povijest čokolade razvijala, tako i kušamo čokoladu u njenim različitim oblicima, pa u prvoj prostoriji gdje pričamo o davnoj povijesti od prije 4000 godina kušamo zrno kakaa, jer čokolada je tada bila obično zrno kakaa koje se miješalo dakako sa vodom i pilo se. Tek u industrijskoj revoluciji dolazi do velike promjene kada i djeca počinju konzumirati čokoladu. Do tada je ona bila isključivo rezervirana za odrasle. Gotovo 97% historije čokolade je zapravo čokolada koja je bila napitak, a tek 3% historije ove poslastice je čokolada u današnjem obliku, odnosno čokotabla ili čokobombona. Muzej obiluje eksponatima koji predstavljaju način konzumacije čokolade, recepte ili sredstva proizvodnje. Jedan od meni najdražih predmeta u našem muzeju su traktati o čokoladi, to je više stotina godina stara knjiga na latinskom jeziku i u njenom prvom izdanju možemo naći prvi put spomen čokolade kao lijeka, kao nečega što je dobro i za naše tijelo i za našu dušu. Tako da isto tako ovdje imamo neke šalice, na primjer, koje su služile za ispijanje čokolade, koje su vrlo rijetke, kao na primjer šalicu iz Kine iz 18. stoljeća. Nesvjesni smo toga da je čokolada već u 18. stoljeću bila na sve strane svijeta raširena, pa tako je došla i do Kine. Osim toga zanimljiva je recimo šalica mustaš koja je služila za ispijanje vruće čokolade, a imala je zaštitu za brkove da se muškarcima koji ju piju ne bi brk spustio jer su bili sa voskom oblikovani. Zbog velikih klimatskih promjena, sušnih perioda u Srednjoj i Južnoj Americi loši su prinosi kakaa. Ipak, obilne kiše u zapadnoj Africi ohrabruju da će se cijene kakaa neophodnog za proizvodnju čokolade stabilizovati. Od septembra cijena na svjetskom tržištu je manja za 40% nego u istom periodu prošle godine. Dodatni problem su mnoga oboljela stabla, pa su zrna kakaa nekvalitetna. Tu i tamo cijena mu na burzi padne, ali se to baš kod naših dobavljača ne reflektira, nego zapravo cijena samo raste. Nažalost, prinosi, kao što ste rekli, nisu dobri. Cijene energenata rastu, samim time je i trošak dostave u Europu postao još skuplji i sve je teže uopće doći do dobrog kakaovca. Čokolada je, nažalost, na tržištu isto sve je manja, cijena je sve skuplja, udio kakaovca je sve manji, šećera je sve više. Bojim se da to ide k tome da će i sama namirnica kao čokolada prestati biti čokolada i postati nekakav slatki užitak sa jako malo čokolade u tome, pa onda imamo sve više ovih nekakvih pločica koje imaju malo čokolade i puno nečeg drugog slatkog unutra. Evo, to je rezultat tog procesa. Bila mliječna, bijela ili tamna ili čokolada sa keksom ili lješnjakom ili nečim drugim, još uvijek je neizostavna poslastica. Nažalost, čokolada mijenja svoj sastav, pa su mnoge kompanije već ponudile potrošačima čokoladne supstitucije, a sve zbog visokih cijena kakaa kojeg je i sve manje.
i tako bi se vrlo brzo mogli vratiti u prošlost kada je kakao bio rijedak, dragocjen i teško dostupan.